sa arabi nga inak nagpaspasyar, may sa asabong tiinak nasarakan, ket bulong na pay tiinak binasbasa, day takan na ganubiyag ko isukan ti na iletra. Inulik di puun kinalangtay ko di sanga, nat nagap naruden ngem jakmet nagdisut daga, nagsat tuy anges ko ading ko aga puken ka, tadi ka man ngamin iesnek taasim nga ururaye. May sa arabi nga inak nagpaspasyar, may sa asamong iinak nasarakan, ket bulong na pay iinak binasbasa, day takan na ganubiyag ko isukan ti na iletra. Inulik di puun kinalangtay ko di sanga, nat nagak naruden ngem jakmet nagdisut daga, nagsat tuy anges ko ading ko abay puken ka, tadi ka man ngamin iesnek taasim nga ururaye, tadi ka man ngamin iesnek taasim nga ururaye. Agyaman anak.